Jedan radosan događaj susreta našeg sa gospodinom Branimirom Nešićem, glavnim operativnim urednikom lista Pravoslavlja. A Pravoslavlje, kao što mnogi od vas znaju, možda ne znaju svi, to je, mogu da kažem, glavna novina Srpske patrijaršije u tom smislu što je to novina u kojoj se objavljuju izuzetno vredni teološki članci, obaveštenje crkvenog života, saopštenja sa rada Svetoarhirejskog sabora, sinoda i nekako najviše ima naša patrijaršija preko tih novina ima komunikaciju sa narodom, dakle, tako da na neki način Pravoslavlje je ipak i najpoznatija naša novina, osim drugih, ima i drugih, razume se, novina. A gospodin Nešić upravo je urednik, trudi se već 5 godina po blagoslovu crkve, da sve nas na neki način, kako se to kaže, da nas edukuje, to je da sve nas podsjeti na neke sadržaje naše vere. On je danas, blagodareći Svetosavskoj učionici, odnosno organizaciji Svetosavske omladinske zajednice ovde u Beču, koja se trudi takođe da nam priredi značajne događaje koji za nas će imati značaj u daljem našem, da kažem, čuvanju od asimilacije, u našem daljem, da kažem, duhovnom preobražaju ovde naše, da kažem, zajednice, naše ovde parohije. Oni su, dakle, trudili se, mnogo puta su predali predavanje, a danas, kažem, kao što rekao, danas ćemo čuti predavanje o jednoj vrlo važnoj temi koju mi, sveštenici, često možda narodu govorimo, ovako ličnom odnosu, o značaju čuvanja srpskog jezika, značaju jezika za čuvanje srpskog identiteta, nacionalnog identiteta. Dakle, značaj srpskog jezika u čuvanju nacionalnog identiteta. Pozdravljajući vas, svima vam zahvaljujem i da će Bog opet da svima mnogo vam hvala što ste došli i neka da Bog da se uvek viđamo ovako zdravo, raspoloženje i sreće. Hvala vam. Hvala vam, ste vi zdravo. Časni oci, dame i gospodo, braći i sestre. Pre 1145 godina počinje priča o nastanku pismenosti u srpskom narodu i u narodima slovenskog porekla. Tačnije, 864. godine na poziv velikomoravskog kneza Rastislava vizantijski car izlazi u susret njegovoj molbi i šalje na prostor moravskih zemalja i Balkana dvojicu najpismenijih ljudi u Vizantiji i u Solunu. To su poznata naša solunska braća, Sveti Kirilo i njegov brat Metodij. Kirilo kao jedan od najpismenijih i možda čak u to vreme najpoznatijih mladih mudraca u onom vremenu Vizantije, dolazi i prihvata da za slovenske narode na prostoru koji su oni pokrivali, dakle od Balkanskog poluostrva pa dakle na gore, da pored 3 do tada zvanična pisma i zvanična jezika na kojima se reč Božja propovedala u narodu, dakle pored grčkog, jevrejskog, hebrejskog i latinskog, uvodi i 4. bogoslužbeni jezik slovenski. Naravno, to od strane Rimokatoličke crkve, to jest od strane Vatikana, zato što još uvijek nije došlo do podele između, veliki raskid koji je bio 1054. godine, ali kada su to rimski biskupi otkrili da je vizantijski car dao blagoslov da slovenski jezik postane bogoslužbeni jezik, oni podižu ogroman broj ljudi, biskupi ustaju i pozivaju Svetog Kirila i Metodija da dođu i da im objasne šta to oni čine, optužujući da oni prave đavolju neku rabotu i tako dalje. Sveti Kirilo dolazi, sad zamislite 200-300 biskupa, onako ljuditih, koji slušaju jednog smirenog i vrlo mudrog čoveka koji im kaže, pa zar mislite da je Bog bio tako siromašan da je samo hteo da Božja reč se propoveda na 3 jezika, samo na latinskom, grčkom i na jevrejskom. Bog ipak
dovoljno bogat, da će dati svim narodima da oni propovedaju Božju reč na njihovom jeziku. Posle velikih polemika on je uspeo da se izbori i tako je slovenski jezik postao bogoslužbeni jezik. I nama danas poznat kao staroslovenski jezik. Zanimljivo je to, i to treba da znate, da pored toga što je Papa prihvatio da tu bude bogoslužbeni jezik slovenskog naroda, taj slovenski kao bogoslužbeni jezik, Kirilo se iznenada razboleo. Neki naučnici čak tvrde da su ga i namerno ubili tamo u Vatikanu da bi zaustavili celu tu priču. Dakle, on iznenada umire, ali krst koji je poneo Sveti Kirilo nastavlja, dakle, njegov brat Metodije, koji odlazi i vrlo brzo su veliki plodovi tog slovenskog jezika, utemeljenje. Dakle, šire se škole, kaluđeri, učenici. Metodije čak biva odveden i u tamnicu od strane pod nagovorom, dakle, jednog biskupa i tako dalje. Dakle, o čemu se sad radi? Zašto je na prvom mjestu Vatikan bio toliko protivan da negde tamo od Balkana pa gore gde postoje Sloveni kao narodi, se njima da slovenski jezik kao bogoslužbeni jezik? Zato što se ne radi samo o pismenosti. Dakle, pismenost je posredna stvar. Radi se o jednom o gubitku dominacije i kontrole prostora gde ti ne možeš nekome da dostavljaš svoje knjige i da vladaš nad njegovim umom. Zato su oni toliko insistirali i htjeli da unište tu njihovu slovensku misiju, kako je danas poznata u našim naučnim krugovima kada izučavamo Svetu Solonsku braću. Dakle, ne zato što su oni imali nešto protiv slovenskog jezika, već zato što nisu želeli da izgube dominaciju i kontrolu nad ovim prostorom. Ali ljudi snuju, a Bog odlučuje tako da su oni naravno uspeli u svom, hvala Bogu, u svom zadatku, ali su bili proterivani, proganjani kao hrišćani u prvim vekovima. Znate posle da su oni na Ohridu, dakle učenici Svetog Kirila i Metodija su nastavili svoj veliki rad po pitanju utemeljenja slovenskog jezika kao bogoslužbenog i svakako to na našem prostoru dolazi. E sad, u ovom velikom kulturološkom, dakle, poznatom gradu, gde je i naš Vuk Karadžić dolazio i obijao ovde pečke pragove i borio se da razvijena zapadna Evropa sazna nešto i o mučenom srpskom narodu, dakle, sa Balkana. Ja opet moram da kažem, iako sam profesor književnosti, pa postoji neko uvreženo mišljenje da je Vuk Karadžić otac srpske pismenosti, nije. To ipak nije tačna definicija. Otac srpske pismenosti ili čovjek koji je, recimo, zvaničio ono što možemo danas da nazovemo prvi srpski književni jezik, je bio niko drugi do Sveti Save. Dakle, opet dolazimo do Svetog Save, koji je napravio prvu redakciju tog staroslovenskog jezika, onog jezika koji su Sveti Kirilo i Metodije napravili. Sveti Sava kada je došao, obišao, dakle, ceo svet, onda je postao potpuno svestan da sada treba da se izvrši neka redakcija prepravljanja i to prepravljanje tog staroslovenskog jezika se u naučnom terminologijom zove prva redakcija i ta prva redakcija u stvari je bio taj prvi srpski književni jezik. Dakle, još od vremena Svetoga Save i otac srpske pismenosti i slovesnosti i niko drugi do opet naš Sveti Sava. Između ostalo da znate i to, da ni Sveti Sava to ne radi naravno slučajno, jer sve što je uradio je bilo vrlo pametno i planski sprovedeno u delo. Navešću vam i to, znate da je veliki raskol, zvanična godina koja se prihvata kao zvanična godina tog raskola u hrišćanskoj crkvi 1054. 6 godina, dakle samo 6 godina